победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали. Bu köyü hedon ettehilnan barlık tahtanın bargıtın kördüs klas yönetçilerin onu törpüklerin atından eğerde bilir yerde bit. Ura! Bigi bu yıl 17'de olan начальная школа маңдагы ступенин битирерисин жабыт оолар илиактер ымын сүрбөтөт күнүгер баргытын биги главный торжество утугар күйдебит. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, порохом дрова. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, порохом права. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы, порохом права. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Любовью и довольно прячет в
muhtara ülkenin bir kulağı olan Avrupalı'ya onunla sahip durumdan bu köylü vakıflara onu da bu yılda aldık iyeli geldik verdik ve bu köylü vakıflara onları tutaktık indikatörün o halkının hediye bu köylü Bu köyü kunun bırakınca hame hebeşkay ulu bırakınca biri bu kılıç büyükleri Ignatius ağata planta büyük ete ben ubayım kafanına ve şapına çeviş hedi konutörü bükkeyi o dörden Allah'a öbürtüler min dörden Allah'a terörler ağam baştaki ulağın oğluna akın elekşeden bir bekliyor. Elekşe pınası bu köyü bırakınca bir kakağında atıp tüyün kakağında bir hediyeler oradan nakten nekelde altı kamanda isputu terinden dokuz kayıttan başta isputu'dan master'ından anadan etten arsu kataraktırına yanakal bida amdaman tümüga ağacı bakana bir kadar manna yes baktım onu bıraktım bana manna teröp bu emre bir ki yol yollar kuskun koran köyün unsubut bir yollar bunlar seritten erkilli beter boyutlarga onlar bedirenlerger bu kabarlarger köyü gününden bu marım doktorların egerde avkız ebeler kimselerin atıklar Arasıya doktorun, sakasının doktorun, gölmemin deremlefe, tehliyakbüt, ulusluğun doktorun, bu köyü hetken sendermandan, Askola kalittiğin adından, Profkom'un adından hediyesinin ağırlı bu doktor. Çügeriline, çügeriline, narga diyekke barbüta, narga diyekke barbüta, nöhrün takserige, nöhrün takserige, doydo tuha diyen bara, doydo tuha diyen bara, sarka murgun can mara, sarka murgun can mara, seri seri tukharı, seri seri tukharı, kanna kanna tibekke, kanna kanna tibekke, seriler bu Allah'ır, seriler, ödediler seriler, bilekki muska kirenler, bilekki muska kirenler, sevmekten metfeyelere, sevmekten metfeyelere, muska yuluk varatan, muska yuluk varatan, toğay doruna yütün, toğay doruna yütün, saka boyunu canlara, saka boyunu canlara, karsını hadot beyelere, karsını hadot beyelere. Itıkmanı ağasastaq kündü jomut, nehilekbet oluk doktora, manna bustubut bar jomutu var, ulu kıyı gününen idi istin eğerde buluktun. Ura! Beli yönünen sallatlar ığır kölühünlerinden, kıakanlarından, sırdık tığınlarından toluktanan, tığ jonon sındılğannak ülelerinden kelbite kıyı güdülek güne. Tığınça 904'dan 5 yıl, ımıyın 9 güne. Ondan ıla eyelek 7 yıl, ıras kallana, kirbet sırdık güne tıgar. Ündü jomudugar, üye sas tukarı, mahtal, uruy tuskul, algan ad bu oktun.
аттырыттан яғаттан үйге тұттығын бия қадасыдекка түйі парада болыпта оның яғыстырдан Үте күннен күнді олықтауқтар. Бүгін бейгі бұл көйі әттіғылың жестәл бұл мар энтузиастки хита Владимир Николаевич олар бұл сквер кәлін тұрауыд. Бұл сквер қам бағарар кәндікі дағыларға хеммер бұл көйі күнігер кәлін манна жестән ұчоттан аяқтары дейін бейгі әдір көліне әріні қалабыд. Бүгін бейгі көйі әттіғылын білетен тұрауыд. Бейгден барбыт бары әтериен ғырыздан барбыттара. Ол барбыттарттан мен ағам болдағына көдені қызлағы барбыта. Ол мұғынан бүкін ғыдылы көстелік. Оның доныр әлдақтар. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.